Tiftakru meta tkellimna dwar l-alfabet Malti u għedna li fih 30 litra? Edna wkoll li 6 minn dawn litri huma vokali. Litri l-oħra huma konsonanti. B'hekk fl-alfabet Malti insibu 24 konsonanta. Il-konsonanti jerġgħu jinqasmu f'żewġ kategoriji. Għandna l-konsonanti Qamrin li se niftakruhom fl-istampa tal-qamar u għandna l-konsonanti Xemxin li se niftakruhom fl-istampa tax-xemx. Kif se nkunu nafu li ma konsonanti huma Qamrin u li ma konsonanti huma Xemxin? Faċli ħafna. Il-konsonanti Qamrin sejjem jgħidu l-artiklu il-sin jew xi drabi wkoll l-sin. Filwaqt li l-konsonanti Xemxin jieħdu l-artiklu bħall-ewwel ittra tal-kelma. Ħanġibu ftit eżempji. Jekk nieħdu l-ittra B mill-konsonanti Qamrin, aħna x'ngħidu? Ballum, il-ballum. Mela l-konsonanti B sieħu l-artiklu I. B'hekk nafu li hija konsonanti Qamrija. Nieħdu eżempju mill-konsonanti Xemxin. Għandna l-ittra ċ. Ħansibu kelma li tibda bl-ittra ċ. ċ ta' ċof. Aħna x'ngħidu? Il-ċof jew iċ-ċof. Aħna ngħidu iċ-ċof. Mela allura nafu li l-ittra ċ hija konsonanti Xemxija. Bħalma għandna l-ittri l-oħra kollha hawnhekk. Bħal meta ngħidu it-tutu, il-nanna, il-robot, is-salib, it-tieqa, ix-xema, is-sugrada u it-so. Hekk issa tistgħu tifhmu għaliex insejħulhom konsonanti Qamrin u konsonanti Xemxin. Għaliex aħna ngħidu il-qamar, ix-xemx.